أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم الله بالمغفرة والأجر الكبير، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, mga kakasih hak agama Islam, muna-muna ring hakatan tukbal na to impamudji serta pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena doon hay ini kita niyo kakilahan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakabuhi na to sampai pakamatay na to. Hatihun na to marayaw, piapan jari kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala aun maksud niya. Bukun kita piasaran, tanda niya biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkasisin Allah ta'ala haipun niya labireng sing kasisin ina ha anak niya. In tanda niya, in katan yari halaw man sin gumi ini, ipapakay niya ha ipon niya. Manusia iwan jin way nagbidda ing kafir iwan sin muslim. Sibo makakawa kahampitan dahing ha mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dumagawa impiagbidan da kuman sin muslim iban kafir, aun jangkaan ha mga muslim karena sin lasa niya iban ug niya hasupaya di makabutas daing hatiranan sin agama niya. Biutangan niya in kabuhi sing kita sarta sing kabuhianan magpi kita sin halal iwan haram. Mahita hasupaya
ando kaylo in kita di kalaminan sin lummi halauman sing gumiini karena in Allahu Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. In Allahu Ta'ala malano sutsi rito may mahaipon niya bang dukunday sa malano iban sutsi. Amo yan. Damikyan piyapan jari kita niyo sin Allahu Ta'ala magtag-ipon kaniya. Iban diaak kita niyo papanawhirun harap kaniya sarta magtaat kaniya. Ubos yari kita biutang halauman sing gumiini. Dihilan kita niyo pangumulan mahaba. Sarta dihil niya kato taniyo indum iban adlaw. Hasupaya in adlawan niya makalag kita niyo sin biudbud niya ring hataas langit magbatok di halauman sing gumiini pagabot sindum makahali-hali kita niyo marayaw supaya pagabot sin adlaw hambuok yan tunay sab kita makalawag sing kabayaan ta. Uno yung sabab niya hasupaya kakilahan nato siya bang biya dinin kaagi niya mag-ipat hapya panjari niya. Anarun kita doon haamin marayaw iban lialang kita rin hakatansin mangi. Doon ha ini giyanapan kato sintuhan na to Rabbul Alamin in mga kakungunahan na to hipapakay kato taniyo in kalangit-langitan iban sinloon niya gumi iban sinloon niya hikatabang kato taniyo ini hapagtaat na to po Allah subhanahu wa ta'ala. Nagparasya daak hasupaya in kita niyo katandi mapulak kanat daing haagama niya. Karena impamiat sin mga daak niya ring hapanagnaan sampai pakahinapusan niya si Buddha. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wairoon ng daaki in mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hatikmil masa nagpiin Allah ta'ala sin daraakon daing hanu alayhi salatu wassalam sampai pakamanghuran sin sila katan pamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat malaingkan amin magtag-ipon pa Allah ta'ala tulus ikhlas daing habigi pangatayan sarta nagaagad iban sin paningud nila haamin piyang daakan sin Allah ta'ala hasiyusyo yung naraak maun palam sing kauman nila. Biya na simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya naugan kita niyo kitab hasupaya aon dumulan na to hikahatol sin kabuhianan na to labi-labi in kabuhi na to den diha dunya labi luba na to hadlaw gana-gana. Ini mga kakasihatiranan sin agama Islam tiyawag kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu anak kapu Adam hatihun niyo yari kamulong niya halauman sing gumiini magpinda-pinda ing kahalan niyo dahin hawak to pawak to magpinda. In pagpinda-pinda ini mahinang na to pamintangan sing kahalan biya dinin Allahu Ta'ala magayupot kato niyo. Hawak to kita niyo halaw pasimpakandangan ni ina na to wala kita piyasaran. Di pa kita niyo maingat sumungit sing kakaon buat malaingkan kakaon na sadya in sumud palawon sing gaunggang na to. Yan to kita niyo halom sintian hina na to. Pagwa na to, maripababaw sing gumiini. Damikyan. Di pa kita niyo maingat sumukat sing kabayaan na to. Buat malingkan, tiagbak sin Allah Ta'ala pajantong sin dua maas na to. In paglasa amin di kita niyo pasaran.
misan biya dinin hapos iban laol nila, bang kita kakitaan, malawa in laol iban sinhapos, kug iban kuyag in kakitaan bang makaatod anak nila. Ini pamintangan sing kita niyo habihad to subay nato da mapalari in lasa nato pa Allah subhanahu wa ta'ala but in katandeng kaniya. Sampai si paglasa nato ini nilain kaniya dahing hatuhan nato Rabbul Alamin. Na in pagpinda-pinda ini katan sampai kita niyo limasag amin makaingat na kita niyo magpinig sin mangi iban marayaw dia ak nakita niyo sin Allahu Ta'ala. Paamin hikasan ng kato taniyo, da hindi hadunya, labi luba, hadlaw akhirat. Amo na hipapaingat na kato taniyo pag-agama. Agama rin kaniya, amin wayroon doonhan, makamumula jumato kato taniyo bang nato piyag tuyuan, diyakahan sarta piyag nagngautaan. But in jumakato taniyo Allahu Ta'ala, iban aon pariyaraak niya rin nga mga malaikat nagjajaga kato taniyo tiap-tiap kita niyo makarati din nga katuhan nato sarta magsakap na kita niyo mamanaw-panaw pakainin kabayan nato panahon hatat kala wala na ukat impanumtum nato pa Allah subhanahu wa ta'ala yaon masiin magjajaga kato taniyo labi in pagjaga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan naman jariin ini katanlong niya humajat ini hipagsukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Humajat hipagsukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala dahin ha mga ibadat sa laggo-laggo. Karena in pagyanon pagsukur amoy in manantuhi in manusya sin in nikmat di matong maun kaniya sanpay kaya na naman sinudyot pamaranan niya inya onway makarihil dugaing Allah subhanahu wa ta'ala. Hariad tuin hantang niya magsusung in lasa niya Tuhan Rabbul Alamin. Hariad din in paglasa kaniya. Sindi na to siya kakitaan. Di na to siya misan kana naman sa sumakawa kana naman nato siya doon ha mga nikmat si mampay marikato taniyo sinsiya in nagpaon hay ni katan hasababyan nasubay hadjay manusya doon han mga nal amin di niya mapalariin at kaliwan pikilan niya himinang sing kabayaan niya buat malaingkan subay sadya niya magatimutundan doon na amin pamiat sin Quran mahamul liya amo na insara piya naug mari kato taniyo sin Allah Ta'ala agaran na to hasupaya di kita niyo malupas di halaw man sin guminiya. Amo yan in sa laggo-laggo hatihon na to iban kilahon na to din Allah subhanahu wa ta'ala in nikmat sin Allah Ta'ala piyasampay pamano siya in bunga niya dumatong pamano siya hakasamutan iwan ha kalugayan. In ini katantan bukon siya hiatod kato si malaikat kitain maglawag. Mahita asupaya in paglawag na to kaniya mahinang na to ibadat patuhan Rabbul Alamin. Tiap-tiap na to masaggaw in mga nikmatin ni amin makapagsukur kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtatao din ibadat na to. Wala na to panahinang impiyardo kato taniyo habihay na dyan butang sa laggo-laggo na amal na hinang na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Hangkan na lang si mga sila ulama, salafus salih, nakauna rin kato taniyo, nakahati sin pag-agama. Kita ba kamulong niya sa taod-taod din ha mga ayat halom sing Quran in rahasya sin mga ayat yan biumutangan haulihan niya sing kabtangan parang sin Allah Ta'ala la'allakum tashkurun murah-murahan makapagsukur kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala
murah-murahan makapagsukur kamo pa Allah Ta'ala, murah-murahan makapagsukur kamo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya, uno-uno rin ha mga nikmat, sumampay kato taniyo ando, subay kita niyo magsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan, mga katawtay manghuran, haagam Islam. Karena may ta kita yun, hinduan habihay ni. Sabab yung mga sila nagkukupur patuhan, di sila maingat magsukur. Impianan Tuhan nila, habaran nila, muna-muna imbaran nila, impiagtuhanan nila. Pasal sinhawa, yaon doon kanila, hangkan na sila rin makatayma simpang hino rin nga Tuhan Rabulalang. Sabab impiagtutuhanan nila, inhawa nila. Angan-angan nila, dahil nga wakto pa wakto. In pagbista nila sa kahalan, kabuhi nila, suway hadya matuktod juroon na kabayaan nila. Doon hakatanaman nila. Ampain ini katantan, biya baita kato, piyatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aon pagbaya, dihil sin Allah Ta'ala kato, sa sumagawa in pagbaya ini, nalaw sinanggalis, limited siya. In pagbaya, unlimited, yan turin tuhatuan na ito na bulalan. Dihilan kita pagpi, in pagpi, damikyan bangdi kato, kulang. Giyaganta sin Allah Ta'ala. In kabayaan sin Allah Ta'ala, roon kita makadha marayaw, piyag marayaw niya. Hasupaya, in pini na to marayaw, dugangan pa sin Allah Ta'ala sing karayawan, di na kita makasud pakangian. Amo yan in kabayaan sin Allah Ta'ala. Sarta, dahil hapagpi, dihilan kita sin Allah Ta'ala, gaos, in gaos dihil kato tanyo ramikyan, inyan, giyaganta-ganta da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kita makapataod, uno yung kabayaan ta, ang kanasambil, biyeta sin Allah Ta'ala, ha mga tawri kumahakad kaniya. Nagtutuhan na kinawabaran niya. Amoin wayron pakatauhon niya, hababaw sing gumiini. Siyara yung taumarayaw. Nalawang sin Allah Ta'ala kanila. Bang kamu nakalando na iningat niyo. Nakanto na kamu lupad pataas sin langit. Bang kamu makakaos. Hati niya, bang kamu makakaos. Imana niya, way makakaos. Mataod na suy-suy yung ugtan yung nakaabot na pabulan. Impanganal nila bang makaabot pabulan, nakakuha na rin halawang sindunya. Wayron nakakuha na rin halawang sindunya. Sinalam dunya. Pag ano, yari siya halaw. Mayta. Inso ka, iban bulan, iban bituon, ininikatan, pangari-ngari, hataas si langit. Imaanan niya pa'y langit na kaliw pataas. Zina, sin taas langit. Bituon, amurain abutan sin pangatod na to, imbituon, puti, magsinag. Kahit na imbituon, bukon hambuok hadyain wal na niya. Inda jini sinwal na. Kataan sinwal na, yari si mampay pababaw sing kumiini, aon bituon bihatin lupa. Yaonin talok, yaonin gaddong, yaonin, inda jini sinwal na. Bihan. Na, ini katantan, subay na to, kikira-kira rin hawakto pa wakto. Titimbang na to, ingin hawabaran na to. Amin way palipasun na to, hang sulag uno-uno rin ha mga nikmat si mampay kato, buat malingkan subay kita makapagsukur, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasupaya mabista takato tanyo amal sa lago-lago. Amo yan mga katawtay manghuran, haagam Islam. Mahita lang niya. Sabab in kafir, bihita doon hay ni kato tanyo, in kafir, akal nila niya agad nila. Bang aun uno-uno na kasatuan kakitaan nila. Biasin mga ulan ni maog. Alaw ni hangkanyan ni maog pasal sin musim niya isab. Hati niya makadha musim. Nalong niya uno yung tanda si musim.
Nalong nakita na mga bituon, yung bituon pinilo paragos na, pag mukha kita na taas langit, na, mulan na yan. Bang mukha kita na lang niyain, niyul-niyul bihini, amuan in, iaagad si mga sila kamaasan pag uma nila. Kung lang niya tumuin ulan, bihini giyakanta nila, so biyan bang sila maghinang, mag-uma sila nag-agad kataan na supaya, ubos lang niya magbakal, yaon na sibo-sibo kataan tumubo. Bihad to. Dahil sumakawaon waktu magpuklas in pag itong nila. Sababin sila, manusia. Pangitaan sin in katan pagbaya din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Naman jari, in tungod paparkala, biyata kato doon na ini, in pagsukur lang niya, biyangon siya rin hatupar kala. Biyangon din hatupar kala in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsukur ibansin, bigay jantong mo. Hati niya, tiya na naman sin jantong inyaon katandang hatuhan Rabbul Alamin, hangkan siya nagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinwayron makakao si Minang dimihil kanya sinamuin parkala, nasabot yaon. Sababi niya undeng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsukur patuhan Rabbul Alamin ha mga nikmat ini, in sabab niya, daing ha panauhid sin kita patuhan Rabbul Alamin. Tiunggal ta siya, isa-isa niya way hikaruan niya. Piagtag-ipunan na to siya, sarta daing kaniya ingkatan, madawhat na to dahil hakarayawan di halaw man sing gumiin. Amo na ini in pag-ianon lang niya sa laggo-laggo nikmat dinihilan sin Allah Ta'ala iban pagpatisuok patuhan Rabbul Alamin. Amo na yung panauhid patuhan Rabbul Alamin. Kanang yan ang tauhid batambuok da. Tauhid wahid. Way hikaruan niya. Amo ini. Naus dumagan na runhaon ingkatan sin rahasya mo iman sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Biya sin sumud kau palam sambahayang. Biya itaan kau subayin mukal na mo. Ini kau kikita sin Allah Ta'ala wang musyari kakitaan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Harihat yung butang niya, kiyakilahan mo na in Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kiyakilahan na in Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumakilahon niya na kaurin di halaw man sing gumini sampay paadlaw akhirat. Bang mursiyari kilahon, dahil di hagumini tanturi kau kakilahan na adlaw akhirat. In Allah ta'ala bang kau sumuok kaniyang saang, sumuok siya maun kay mo hangasta. Bang kau sumuok harap kaniya hangasta, sumuok maun kay mo hang dupa. Bang kau sumuk maun kanya nagpapanaw, sumuk siya maun kay mulong niya amin amut intikang niya on. Bang hibutang tahabiya mano siya kato. Sa sumakawa di tamapalambong habiyad yung kahalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labiin gaos niya rin haamuin, abutan sin panghati na to. Di na to kahatihan in kamatauran niya. Amo yan to. Inhi karuan niya rukun, pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan dila. Unuin kakuyakan sin Allah ta'ala amuin hikabtang mo kaniya in pagsukur mo. Bang aun niyanam mo roon, kaya kuyag kayo mga uno-uno na pakaradyan deng hanimat sin Allah subhanahu wa ta'ala magsukur kau kaniya. Nahinang sabab sin nakabakaw sin yaon deng haamin nikmat dihil niya kayo mo. Uno-uno yung siyukat mo, uno-uno yung kabayaan mo, ingkatahan dahil kaniya. Wayroon sa ini makapagdaawa, aon gaos sin manusia. In kagausan da sin manusia, inasalwa aon. In kagausan sin Allah Ta'ala rin hawai, mapaaon niya. Nari makapag-aboy manusia. Mamaita intaw maghinang baylong niya, lingkat simbaya, kusanin naghinang.
Daing hapikilan iwan akal murihil sin Allah Ta'ala. Di da kau makapagdaaw rating yaon jumato pasalan sin akal mo iwan pikilan mo. Bang kawala dihilan akal sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iwan pikilan di kau makapadyato. Hangsulag uno-uno. Bihan yan, insubay maakulon sin manusia. Atawa hipagtaka-akal sin manusia, paginhawabaran niya. Inhikatu niya, rukun, asyukru bil amal. Asyukru bil jawarih. Amunain, hipakita mo pa Allah Ta'alain, kahuhurmatan sa lago-lago. Panglago kaniya. Amunain hisujud mo, hiruko mo, imbaran mo sin in ikaw ay runtod gaos. Hisintak mo in lima mo pataas. Bang kahumog takbir. Biya kau sin imiyan, ya Allah, dito na ko umato kay mo. Surindir ako kay mo. Bihan. Amunan in pagmalila sa bunal pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan nakaw bihan. Bukon saan pagbihan mo, pag-uwat bihan. Pagruko mo, pagbalik mo, bihan. Bukon, subayra bihan. Bataon kay banan, taya ko nin lima, bang ubos na, rumuko. Pag itidal niya, timindog, bihanin lima. Bukon, bihan. But way gaos si mano siya, nakapin, habaran niya, amurain lima niya. Tanda niya bang kaulakuton, sin mahait, kaya ingatan mo mauto din lima mo, sa ipanampan mura. Bata mura ko manin nakapin, gaos muruna. Sa abang patuhan Rabbul Alamin, di ka to dumato. Kan nasubay inyan pagyanon, al-istislam, al-kamil. Amunain, pagmalilla, sampurna pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naroon na ini, impagsukor pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ri matupot. Doon na yan. Suway aun kasabar. Aun kasabar. Karena in karuhi sin mu'min, di siya makapadyato sin hinang niya kumugdan, bang siya ri makalaway tutukasan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yan hi iblis. Wala piyatay sin Allah Ta'ala, masi-masi. Halaw man na to. Hi iblis, ngiyanan sin Arab. Dhi'bul insan. Wa aduwo. Hi iblis lang niya, tinggawong si manusia, ibang kuntaran niya. Mangkitabitan tinggawong lang si mga kamaasan ta. So, ay kita majaga. Ba't kignot kay mal mo, jajagahan niya. Bang biya din in hikatakaw niya sin, iyo kaugan mo. Bihad to yung syaitan. Tiap-tiap kau mag-ibadat na pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yan na siya roon, jumakakay mo. Di niya kau butasan. Ba't inyang janji niya pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la'aqudan na lahum siratakal mustaqim. Min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Hapaan ko tuod sila, deng haunahan nila, pataykuran nila, patuon nila, palawan nila. Bang in ipon sin Allah Ta'ala halaw pagjagahan deng hatuhan Rabbul Alamin. Kuno kita muklas deng haamuin Tuhan na to Rabbul Alamin, bang kita niyo maligap manumtum kaniya, makasudin iblis. Bang kita niyo maligap dahil hapiang daakan sin Allah Ta'ala kato taniyo. Biya na sin 5 waktu. Doon hayan makasud na yun, syaitan kato taniyo. Humakas-hakas. Biya. Ampay nakasakas bukundi. In syaitan manusia iwan jin. In jin amunain, iblis iwan sin anakapo niya. How no siya magkakasakas? Yuwaswisu fi sudurin nas. Humakasakas siya ri, halaw sin daghal mo. Halaw sin bigi jantung mo. Biyan. Law ni Umar ibn Abdul Aziz, in syaitan law niya, lupa ambak. Kumup-kup siya ri, hawa ka mo ini.
ang panyahipasuro nin sungay niya madtupalawm. Dito siya makasakasalawm sinun. Bang makatumtum iniipon niya, makasabot pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtuy siya, lumagtik din hataas, sinabaka mo yaon, makalakso pa malayo. Biya. But biya siya silyakot simpudang mahait, isiyusiyo makaiyan, astagfirullahal azim, la ilaha illallah. Amuan in kabugaan niya to. Hangkan nain, misan mga mag-aada niya on magbang, tarungan mo mga iro, magsambagbihan. Bukun sa ito simambag siya simbang, saan nakakita siya sinsaytan naglapog ng dagan. Nagpangdagan na ni mga saytan. Kan na siya similawak. Bihan yan. Ngayon kayo ba na yung panghatil na si mambaglaw niya bangin iro. Bukun bihat to. Naamo yan in hatihon na to. Majukop in pagsukur sumay aon kasabar. Hauno kita magsabar? Magsabar kita ha, piyang daakan sinallahu ta'ala. Misan pabiya din bugat, tuyuan na to. Sumakawa, iaon bibista na to. Diin in kakausan na to, doon dahan bistaw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Habang mayan, tuyuan na to, pakugdanon pa among to, doon namin biya sing kakahinang sindaak niya, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikaruan niya, magsabar doon hapiang langan. Misandaan biya dinin imug mo sinhinang niya o natatkala wala yaon kaya pang daakan sinagama. Way kabaakan mo dalil ha Quran, way kabaakan mo dalil ha sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaw sumud badto umaro. Misanda kaw rihilan kyud Quran alta. Dan di hababaw sing gumini. Sabab di makasapaat kay min alta yawn. Tumtumain alta katan di halawm sing gumi ini. Yug deng hataas langit. Tipon mo sambil miabot. Papito pang katimbay mo. Inbiyang katan sinsiin mo. Di mo marapalom sulka. Halawm kubul hadjari mo mara. Pag-agawan pa sinhikabin mo ri. Mahinang pasababi kapag kalo nila. Biha. Sabab hindi hadun niya para hadjari hadun niya. Imara na to dapat lawahiratin amal na to. Biha. Naamo yan. Inhikatu niya amuin kadar tuurun sin Allah ta'ala pajatun kay mo. Ibandi jumatu kay mo. Di ka makapagbaya. Hangkan na uno-uno tutokasan suway na to tay maun. Tay maun na to inyaon siulayan kita sin Allah Ta'ala. Ampay panulay-sulay sin Allah Ta'ala lasan niya kato. Bukunin Allah Ta'ala mang laog kay mo. Bukun ka binsanaon. Sa hangkan ka urihilan sin yaon hipagpakusog sin pamagot mo harap patuhan Rabbul Alamin. Bihat. Bihita sin Rasulullah. Inna Allah idha ahabba abdan ibtala. Bunal-bunal to din Allah Ta'ala bang aun ipon niya kaya lasahan niya to kasun niya. Ujiun niya. Pananamun niya sin, di niya kabayaan. Mahita. Ingkatan, makananam sing kabinsanan hadun niya, ayaw nag-aarama. Misan wayron pag-aarama, di makakilasin tuhan. Pagkain siya sumukat, tumangad pataas. Isinsiyukatan niya, kaya ingatan niya, misan ninyo katana, daig niya yun, di na makatarang na. May ta siya himangad pataas. Sabab aun pitra singkatan, manusia doon ha, dirihil sin Allah Ta'ala, makakilasin aun intuhan, nagbabaya singkatan. Sa amura kuman, nimapsuk sila dunya. Iwan singkatan, kakukuyakan halawman sin dunya ini. Bihan mga katawtay manguran ha kama Islam. In kahinapusan, doon haon, pagpinda-pinda sing kahalan, amo na lang niya in tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon haamin hawa, napsu sin manusia, iban syaitan, na in inikatan, subay kita makusog doon han, umatubang kanila.
Sabi ta sin Rasulullah SAW, in sa lago-lago kuntara si manusia, ginhawabaran niya. Hikarwa sa dyan syaitan. Umbul-dua yung syaitan, inumbulambuk, baran mo, in kuntara mo. Mahita, kita'y maghilang si marayaw, kita rin maghilang si mangi. Na ikaw'y magpi, bangunin hinangon mo. In mangi, imbungan niya, kangian. In marayaw, imbungan niya, karayawan. Ikaw na'y mamikil dunhan, bangunin pion mo. Bihan dain kahaupuan niya, murah-murahan, kapag barakatun kato, tanyo sinallahu ta'ala inadlaw na to ini, aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwatu fillah ittaqullaha waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mga katawtay manghuran na agama Islam, patutugon na to in kabuga patuhan na to Rabbul Alamin. Buga dain hadugal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buga dain haamin makahinang kita sin sulang pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di halaw man sin gumiin. Buga amin lukpasun sin Allah ta'ala ng malibadat na to. Way mara na to ang sulag uno-uno pa. Adlaw kana-kana. Amo at subay kabugaan na to. Amin tabunan na tuin katan sin mangi di na kita umukay kaniya. Sumakawa doon kita niyo katan marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Quran mahamulya yan naglalawan-lawan in mangi iban marayaw. Bangaon biyayta tiyugila sin sara mangi inyaon ibayta kay mo in uno niya. In lawan niya marayaw. Bang biyayta kay mo inyaon marayaw aun lawan niya mangi. Bihan na sadya. Ang kanawaysan makaliw pangaddatan sa rayaw-rayaw panghindo. Amo na yung Quran mahamulya. Sampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to natikmod doon kaniya in ini Quran katloan kajud halawm sin kauhaan tag 2 tahon najukop in pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pangaddatan sin Quran yan siukat kato tanyo sin Allahu Ta'ala hipapag-addat kato tanyo in pangaddatan sin Quran amunain panghindo hapag agama. Biya na sinagi in ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala tumtumun na to subay siya iban dalil. Bangaon mamayta kato wayron dalil misan dahil ha Quran iban sunnah na misan dan malingkat ding sin agama hihinang na to ini. Bihan niya. Nabiya masabot ta sin 5 bay kabi hadja biha kababaon program sing kita roon pagsual jawab nangasubo sa biya luparagbos pagliki-likiin biya mga pangasubo sampay ngianan paingan ko bihan in pangasubo unulong niya in pag-aikom yan tuan nahinang yan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bakam. Nabiha. Na piyajawaban ko kan Sheikh Sabir Umar KWI. Na pag-ubos ito sa dako gimanap. Nalong ko intungod paparkala yan. In parkala pag-aga majukop na. Natikmod na awak to pasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ni bang aun siukat sinta ori halaw man sing gumiini nganan nila pag-agama wayroon kabakan dalil ding ha Quran iban hadis bukon yan pag-agama bukon pag-agama nabiha naman jadi bang miyan kita unin kahalan si mga tao maghihinang bihaon ini atas nila mamuting patuhan Rabbul Alamin. Atas nila mamuting himinang hadis
Ba't mahinang bunalin, batal, mayta. Bukon impiyo puhong nila. Amal, harap patuhan Rabbul Alamin, impiyo puhong nila, amin bungasin, bisara nila, hamano siya, supaya kumakad kanila, supaya sila karuhalan sin, kyud kuran alta biha, ni karuhal palam sin lima nila. Bihan in, magjato. Sabab hinang wala na jimatu hajaman sin Rasulullah, way na parkala na to hayan to. Labi-labi na bang parkala mo ba? Siyabot ko kawi, ilong ko na, intungod paparkala yan, in uno-uno wala jimatu hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan parkala mo ba? Hati sin pagyanon mo ba, wala da kauriyaak, wala da kauliang. Nabang ka wala liyang, wala kau diaak, may ta ka magtuyo maghinang. Nisoy sabing dimil kay mo pahala, sinuway ko naghinang. Ay, werong ko, way nagdaak kay mo, way nang lang kay mo. How no ko makabak, pahala doon. Biha. Nasa inparkala mo ba, pag iyanon, uno-uno na, way jima to hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, masi pa magjajato, impakaradjaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya ba alam sin Quran? Wa khalaqakum mimma la ta'lamun. Aun piya panjari sin Allah ta'ala rin yung pakaingatan. Ajaman sin Rasulullah wayron pari plano. Sa iya din ari plano jimato. Aun nakasakatan na to taas sin langit. Nauno yaon pag-agama yaon. Bangkaw rin makasakat ari plano, rin ka makasudsul ka. Way parkala yan na tungod pag-agama. Bukod siya pag-agama. Way tricycle, hawa akto si Rasulullah. In tricycle yan, may ta, magdusa kawan ko rin sumakat. In jeep, magdusa kawan ko rin sumakat. Nawihan sa yan. Sa manjari mo pa kayon, harwa parkala. Uno-uno jumato, mapuas na rin Rasul sallallahu alaihi wasallam, manjari siya humarap pamarayaw, manjari humarap pamangi. Bang mo pa kayon, pakarayawan, kana sin Allah Ta'ala, may nang mo ibadat. Bang mo pa kayon, harap pa pagmaksiyat, mahinang mo maksiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihanin pagyanon mo ba? Nabihita yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa taraka asya pala khairan nisyanin pala tabasuhana. Aun tinggalan sin agama, tinggalan sin Allah Ta'ala, way niya na piyang daakan, bukon kialupahan sin Allah Ta'ala yan, sa sumagawa, biyayta doon, rahmatan lakum. Lasakan niyo sin Allah Ta'ala, hang kanya wala na, inu-inuin niya, ipapahinang kaniyo. Lamod na yung mga kakahinang bihaon di majato, bukon siya lamod haagama, piyag tuyon si mano siya, piyag lugtuan, kita na kamo sin luparagbos si mga tao maghihinang. Way akal, biya karus, intaw maghihinang simbihan. Mahita. Mag-agaw pagkaon, kantuin niyo kuno. Pangadatan ba sin Islam? Halam si masjid, mag-ilok ilapik halam si masjid. Ibadat kuno inlupan niya. Aun bihan pag hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan. Dahil hindi niyan gimuha. Amoy nagtag-ipon hakin hawawaran nila. Manittabaa nafsahu hawa. Kiyawa niya hawa niya hinang niya pagtag-iponan. Bangunin hindo kanya simbaran niya, matin akaron niya. Naamad tuin subay na to halian, murah-murahan, balikan ko piya pagbarakat kato, kanyusin Allah subhanahu wa ta'ala waktu na to, in pakaradyan ito pagpatumtum hadya, wala ako nag-ama, sa asalin tingog kumatanog. Bihan. Mamusay ni, aon waktu magkakuanin tao pasalong niya, bihan, nagdukalhi kuan ito. Piyagamahan kita niyo. Way tuan, malasa ako kanila yan. Hangkan na ako rin humundong pag ini pasampay sinagama sin Allah Ta'ala, karena lasa ko kanila, ando kalu minsan na kuman hambuk dua, makasayo. Makabatok sin kasabunalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababing pag bat-batuntay ni katan, naon po unan niya. Aun dalil ta. Si mga yan katan.
Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar alladhina la yakhafuna fika lawmata la'im wa 'inna la dhalika wa qawina 'alayhi wa yassirhu lana wansurna 'ala man ta'adda hududaka innahu la nasirun lana siwak wa la musta'anun ghairuka ya maliki yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudaka wa afika wa ghinak. Allahumma ij'alna fika raghibina fi jannatika tami'in wa 'adabika aminin. Allahumma amla' wujuhana minka haya'a wa qulubana minka faraha. Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.